ebusia me Simon achemo akwaba matena CD na wo so hu sa pomode ho nkomo na ye ba bedi me sure wa pomode no ho hia me ye no nti na nefia dai matena se enti jebre na nkomo aye bedie no wonso wanya wonfaso ewom he na benya du papa nato wan na ba frɛ no obesa oyade amawo eduro no kora no papa no ne de he eno nti na no chwa ba matena se sa no pe na ene ye ko Kelmed Pharmaceuticals Limited we ye adwumako makofo nro bebria bedwaso na meka de ba utiri mu no oho pie leaf no oho line no aha BC 56 cream no de kukuro no aha eti ene mama BC atena se me kwade ho na afei ono akasa mfa mu nchemu no emaye mama BC Afisem afi nyina afi ne yahia yankopon ya de ahwe so ma afia kwa beto ye ama Kelmed for da so adwuma nda so gina ho ama yenu papa ema omanfo nya bi eda mo ase ene nkomo fa he ne ya shase afiri nro ne doso ne nyina aba ho ampa cho se BC so buy BC buy scream so buy okay BC buy anti ne ya shase afiri he sa ye hye ye boni nyina tew na afi ye de awie BC okay ya meda matiefo ne mahwefo ase anopa mi sa ma mo Afisem sa anopa mu hu mi wa ha na mi fi Kelmed Pharmaceuticals Limited na maba abeso mo anopa yi say me nchare ho a ye kra enuro e de fi India manmu enuro bebre ye kan enuro papa na ebi na si ha na anopa kakra ne ye bebo ehu dewura na se ye beka ho asem akere mo na makope bi de ahwem halfa say ya wo hanom a ye beka BC 56 cream and a Molly's massage oil and a Iolabs grass water and an edi hobium ye pie leaf tablet and ointment the tablet and an ointment okay sa nti ye say free Molly's baby massage oil na juma eye ne de hin sa woka massage oil and as a Molly's massage oil na eka wa massage no wonya ate ane wahunia eye ye de stra enkwara ye de twetwe omo esan protect omo skin no okay esan protect omo skin no wo de akwala no tena se na opem ho a emma no problem bia odam na ho emma omaame enso edabia na se awofo edabi nti se obisa me Molly's a adwuma eye no protect akwala ne skin makora ne nyini from na ja wanyina na ya bege no ho ade fefefe nti wo shaase a shaase fi enkwala bremu na wo de anyine minim say ye nanano mo a ye ma ye wo ye nanamo ne ye maame mo bedware ye ba no odware akwanu ya bonse nka ne de no mo di nkuto bonse no mo de twetwetwe na po ne se Molly's ne se ye de wasa o mo de twetwe nkwada no we enye nkuto asem we eye nhaban ma nkuto no so fiduem yes we eye nhaban ma ene ya twim nsuo no asiesie ne fefefe sei ene de abana say uka India de na wa bokuru sa nti enye bibia chemicals bi efram eye haban natural ene oil sa eye oil any side effect bia ma akwala okay nti obetimi de atwetwe akwala no obetimi de asra no osra no wi na wa twetwe no massage ne kakra ebe protecting the skin ebe ma na hoden opem ho ogina ho pinti yansha gripe water adwuma ne say won kwara so oka grab water no wa bodo papa di yes grab water but papa na Iolabs grab water so oka grab water de enu ani Iolabs e ma obi mfa so kwa na na wa chenchena sei e na aduro ne etie sei na etie so oka Iolabs a eye aduro papa in yakofa fi India manmu aba o manmu ha na eye nkwala ho adwuma especially nkwala entotofe wa ya wo mu foforo o de wo na fama no se wo mo a o mu ye fun no do ri beka say the colic pain no fruma no etimi dandane ansana asunsun hunu no maame me maame yo se na fruma dan na fruma dan okay te fruma na dan afama no ni si be fifia fama no eno so eya oba na ye nana no se esini efiri ni hwini bia eyaw de eyaw enenam ehesa na oja na nan kitenkete ne ade fa Iolabs grass water ema no ebetenete okay ebetenete kra necessary nro emienu no ba tan bia hia bi o na ja
woba hia bi okay wo de wo tu kwan fa hye wo bag mu ba bia wo nan biara fa hye wo bag mu mpo se oil no akwada o se ne ho na sa wo sesa ne diaper fa kakra fa na hair mu okay na nappy rash no okay ape ba bia akote nti wo ka grab water there eno ani ayola grab water okay yen hwe pie leaf sa pie leaf se anopa ye ka pie leaf pie leaf eye cocoa edro broni be ka se pulse and I say hemorrhage sa eno say neti ye won tablet and ye won ointment ye be ka se miatie na miaye mene okay na eye mu adwuma na abonten and I say sebi ye to bibia ye gya ye nan no eho hia me pa eho eno ho adwuma na eye se wo ka cocoa dia wo penadura eno ani pie leaf se wo no pie leaf nkakae biara broni beka se itching na sensation na say nkaka sanya wo to bibia wo gya wo nan ni the anus broni beka se anus brofo de okan won to sebe nti eho no na wo de bi afa ho wo gya wo nan ba ko bia na wo de ointment no afa ho no mo na wo num we bi ba kwa no pa ba kwa enwure no bo onye den madam pe bi se koko na ye wo a koko gu ni pa ni mu ase se ye o se koko ntimi nku a ma obi na ada koko betimi ayi wafiri ho because se e pai wo to anase bebia wo gya wanan na e di moja na nam na wo koto pie leaf ne dia ene e chi no se aman na e di nesi ho moja tuo biere ni ho bio a wo be shorti moja na afen so se eho ekekawa wo de ye ho no mo a na ejai eho so timi hyehyew koko e yareboni o na ma me sabe wo nam na wo to hyehyew wo to kekawa o mfa won san ko wo be hu na kwabra ne nam na ne sa hye ne to dabi samre no atwam pie leaf aba be stop ni nyina nti kona ko pe bi sei nete o kwa wo se me pie leaf sei nete nti kona ko pe bi no so a wo bete de aye so no wo ja wanan ba ko a na wati bi e de aye ho no mo e wo practice bi wo mu a eye antiseptic and anti-inflammatory. Wonum a emani huhupo no wanya kwanya ka se wo pai wa be hye woto die enhwe BC no nti se ye kan ekuro adura eye ba akopɛ ema obi na adaw sei ene tie BC 56 cream wow sei na tie fefefe eno na da matale ni mu no nti kona akopɛ bito se wo ka ekuro dia bibi twa wa abrasion ana se cat bibi atwa ana se burns wo hyehye a kona akopɛ bi ekuro bia enkadam okay ekuro bia enkadam se wunyanya BC a o ma ni musu kra na wadada na ekuro eye hu kese baako a make chechema no pay eye chronic wound especially diabetic wound yenwan mom wasikyire yare no monkonko pɛ bi ema ebi mpa wo ho da se sa na ntwitwa na na sense twitwa no atwam kona akopɛ BC 56 na fa ye wukuro ne ye de wo mu no kura ye bonus e wo mu ni se wo de ye ekuro na enja wo etwa enya etwa wo honam no ebe kuro no be wu ama honam na ye normal te se sabi ekuro anya wo kura da nti se wo ka BC 56 a enu ani se na tie kona akopɛ bi neto se wo de ye ekuro na emwa kuro no emwa no nkakra etwimunsuo fi biara ewo mu no etwi no ewo antiseptic properties and ewo antibacterial properties wo mu a ebokro no ho ban emwa boni biara de yare foforo bebre wo no entimi men ekuro no ti obi pe mu nupa yi bi ato a efa hen e do obenya bi na numbers ben so na sa nipa no obefre ya obenya nupa yi bi sa wo pe eno no dia eno ane Kelmed Pharmaceuticals Limited you will no be wo ho especially ni amebobo so nti yaso ye ho no sa wo pese wo frɛ ye na tonro ni bia ye wo numbers bi say 055 266 7712 and 059 387 0883 and ye wo asye bebre a open ro ni bia wo betimi akɔhɔ akɔtɔ bi tudu ebe ye nuanom nkramofu asɔre dan no Adabraka opposite Malcolm na Plaza Okanshi
Elohim Adepa House Okanjiwa ena Ashama nso opposite Menya Krobo Rural Bank no ye wo nkrabata bebre wa Ashama ho ba ye aha no kwa dosopu ubenya bi kokko ba bi a ubenya bi ena Madina opposite Malcolm ena ukokofo odua nso Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy Yekosunyane Green Light Pharmacy Mose Pharmacy 6 Star Pharmacy ena Cape Coast Busi Pharmacy Sankotes Pharmacy Pena Herbal Shop ena Ashi Pharmacy Kumasi Costa Pharmacy ena Freddy Mens. Okay. Okay, nti ehwe numbers ni bi na ye ho. Numbers ni ye 055 266 7712 ena 059 38 70883. Yeah, that's say ebusia mamba BC and on free Kelmed Pharmaceuticals Limited and then papa ya Kelmed for Badwam ye di ho enkomo no na enche na meko but mamini san komo we ansa na mako Franco semen kan chro se bronya na mu a na wo mu gusua ya wo enti wo to ade no na wo che wade me show Franco se bo wura wo mo office bi e ben wo ne koto ade papa wo mo ho phone bi a wo pese Nokia Samsung iPhone ni nyina no Franco di bi aba emfa ho latest release ni ne kora ko Franco a ubenya bi san so ne connection no emu oden pa tabletop fridges for tombi TV so smart TV ene anka ne TV no hunsunsun ye wom wotimi connect uhwe YouTube uhwe Facebook wotimi kura connect kasa kire TV no na age wo so sans wa connect wo phone ama no Netflix nyina ebi wo so from 32 to 55 inches Franco air conditioners 1.5 horsepower 2.0 horsepower and a 2.5 horsepower ni nyina no wo be CCTV camera ni installation and the connection Franco ebe ya ma shonko sokra me show ko Google Play Store and App Store na download the Franco app no eto phone so ade bia beto the Franco bia no what is one ma ai what ebo no so kra san se bronya na emu ene eguso a wono frɛ 0246 422 338 0555 939311 koto ne ma papa of Franco ho na gi receipt na wo matete so we a discounted price ma men kan sure say store no afon papa efie o se yade na mu wie mu nti koso a ehye mask na afi so afi pa Kingdom Herbal say memfa we emawo upemu booster strong kokra na de adu djuma Kingdom Herbal na be ma obie na we no Kingdom garlic bitters and no Kingdom garlic capsules but when you no mom either so be no bitters no and also be no capsules no nti me show okwa ni nyina ye adwuma kro o top garlic bitters no a men to capsules no enka ho ma menka we say blood pressure was sure be tena manaba for mama afi sugar level was sure be teso manaba for mama afi wo so a fat why kase abro so no so bete ma ho ato New Kingdom ginseng power capsules we ye mema nko adro be ma pese o mema ye ewie peya me show no ape new ginseng power capsules we ye Kingdom for de na make ho ase opedo do atu a Kingdom Herbal Center o kan si drag lane and abe 053 614 9961 and 0303 939987 na Kingdom for bejo se Kingdom was no challenger enkomo no ebusua menwie ye menwie enkomo no was me dame ho batte wo ho na me dame ho batte wo no ne ye boy ho na enkomo ho from atwa so bedwam se ne ye basisia